sumangana para tual boleh parayana itu kurre sumangana itu ratumo itu belum bisa tahuna kadadiana pondok raya boleh parayana anna mau belum bisa tahuna kadindanna Kabupaten Tanah Toraja kurre sumangana di Patenda Moinde Surasan Talang boleh parayana di Patedik Moinde Bandung Ballo kurre sumangana na penjoren ni mo ton torroi lolok na sendana along ton ne sungi loti na barana toni ambe na tau buda ranun na sanggamairi lan lilik na Sulawesi Selatan Bapak Gubernur Tung Kasangannya nakamali komi pa inangki nabori komi pa lolanangki kami sang Toraya tabe olo malakita Siman Ria Makarengta lagi palangan bikin te Bandung Ballo lagi barek ke bikin te gorang diang gilo kita nani tabang rinding itingayomi kisurai talang kanang kairimni pandang siranna pandan numbarawanna tang sengak na tang lain na gorang diang gilo inan pak tokoan tungkasangan na para me tambah to turu pala me ulito dibantu pak reke ulun na salu kalua sawen kok bulawan na padang lako kalen lekan nallo rokko katampuran nama siang lante lilik na sang Torayan tikua nah kalau ya kapainan misolana sang kita toko isire ko bibekaye bisampa tikua lagi toko mereka bisa pakai kapoy toyan ni kurre sumangana tabe kalau marabina Siman Ria Makarengna inde tipe ambe dan lilikna Sulawesi Selatan tipe rannu tahu kamban tabe laki popak talimawaki laki popak tetuk dokilangi tabe laki patakin liki lakbo dua lawan laki pasiayak kiki lakbo kenai sang manusia sang berbeda tak bisa mengingat tak bangun pondok menjadi Toraya baru sepakat tahun sitarate siaga sifat kamoro apa butuh aki kamaram pasang Sundung mo anuk na pak tokoan upu mo pendaunan na pak pamanasan tang lain na tang sengak na lati kok kak dioran dan dipudukta sangadina lata kuah kurre semangat bisa pasire kopi kubang asile
sampai kurang semangatnya. Raja Mayo bersama Malaysia sang balikku tak bisa mengira tak bangun tondapa menjadi Toraya Mayo simpak tahu si tarate siang dan simpak kaboro kenapa